Mizoram Senior Home Department official akun tu su khanin asay na achun Assam to aki ka uwa border thu hi ahung lungding April hakim la le official level tong anay di win team na ananay uvin ahi. Mizoram Home Secretary Vanlal Mawya in asay na achun Assam government hing alivay chan na ding in team na lekha aki thotan ahin phat sa uwa le Guwahati ki hohom na nay hiding ahi ati. Mizoram District thum Aizawl Kolasip le mamit hin Assam to gamgi border 164.6 km asaw kikop ahiwin last round meeting chu ningkum agas thla chun anato khom uvin March 31 masanga hi Guwahati to khom kidinga anaphat sa uhizong le ahi thei tapon amathei pena April hasunga hi kimukhom teiding Mizoram government in lekha thot ahi tai het thei khat chu hichi border ji hi anaki boy saw a hitan July 26 2021 kum achun verengte khoto kinai cha border Assamese hoto anaboy uvin hichi achun mi sagi in thina na to uvin phabe manaki tongkha uvin ahi zanhi Myanmar gamsunga hungki pando ling 7.7 hat chun agam sungu nasata ato kha ta ji in zanhi mama Zanlang chun Indian akun in kithupi na thil 15 tons ana thot do tawin ahi IAFC 130J mangcha in hichithil ho chu ana thot do uvin ahi thil ki thot do hola achun 10 sleeping bag blanket meal water purifying hygiene kits TV solar lamp generator set paracetamol antibiotics cannula syringe glove cotton bandage urine bag ti ho azawin hi zanhia XRPM Modi in thusu anabol na achun Myanmar le Thailand ho angai chat bangowa kithupi na pi hiding in anaso do tan PM Modi hin Thailand hi April 3-4 hi Bay of Bengal multi sectoral technical and economic to kisai 6 summit ji holjin dinga jong kisai hi Foreign Secretary Vikram in asay na achun Myanmar authority hoto ka kijamat jing uvin relief material angai cha ding ho chule apoi mo dungju ya India in kithupi na api dingjong kasei 18 asei in ahi Naga People Front NPF Manipur State Unit akun thuso in asei na achun Manipur sunga political party chom hon hichi delimitation hi dodal na lekha center hing pi luna dodal ding ati na la uwachun NPF azaw lodan hilchit na ahin nei uvin nahi ato khom naw wachun pan anakila nai hizong le hichi delimitation hi NPF party in kadodal po wetin asei uvin nahi NPF Manipur State Unit seida na chu Election Commission of India in CEO Manipur hing delimitation umding to kisai ima het sa na naipun hichi ja tu pe na hichi thu ki sei hi kitu lo a hi tin NPF hilchit na tu su chun asei in ahi hinla news phabe ma hung ki su na NPF jong ahung jaw hi kidang akisa e ati Jammu and Kashmir Kathua district security force le terrorist hoto phat sot pi je kap tu na anumin hiwachun police thum in hin khu anachan ta na hi tin PTI news agency chun asei in ahi Langkhana terrorist hojong mi thum athiuvin chule policeman 7 DSP khajauna hichi encounter achun aki sukha uvin ahi news agency na seina ke kap tu na hi Thursday ni jingka 8 am la ki pana hitai ati Manipur Raya Seba MP Leisimba Sanajawba in parliament to khom na aseina achun Manipura delimitation ki bol masanga electoral constituency ho illegal immigrants ho phati khol do hi hen lang la do hi zo ting lebo delimitation bol hi hen aji chu hi tabang ho ji state law and order ato kha thei a hi tin asein a hi hichi ki bol lo le Manipura indigenous community hoding bowa thil kho hi loading state political le social stability zong nasata ato kha ding a hi tin asei Kangui ke thilman bi cycle ki jot mat na le avela do kin na ding in zanhi date 28/3/2025 Friday ni kho chun
Song Thu Baptist Churches Association CBCA hobung in jong lei siam do kit na ding in rupees 39,290 le don ding chini bong noi committee ho khuna ahung pi ji uvin achung uwa ki pa thu aki seijin a hi atilpa bol nawa CBCA hobung jo si chunga pathin phat theibo changjing tauhan Information Publicity Gunlei Construction Committee Achi sa zanhi date 28/3/2025 ni khochun Center Myanmar gamsunga 7.7 magnitude na hat in ling earthquake anaki honin a hitin thusu chun anasei na hi hichun Southern Mainland China le Thailand mi jong anasu kha etin anaki sei na hi military junta Myanmar state in emergency a thusu abol naw wachun Myanmar mi zakhat le somgup le thum athi in zathumwal akitong kha I atin Thailand mi li athi in mi somgup lagit akitong khan chule Southern Mainland China akun mi ni akitong kha I ati hichu agoma mi zakhat le somgup le sagi athin mi zathum le som sagi waljen akitong kha I atin thusu chun anata alangin a hi International Red Cross in Myanmar gampumpi rebel ho thunei namun puma lampi tamta dingki hoji a si hiding jong anasei be in chule hichi lampi si ji hin rescue team tamta jong asu vai geilo a hi dan jong anata alang be kin in a hi District Council Administration SHADC Kangpu pi in zanhi thakaw ni sim 28 ni khun Kangpu pi Town Committee Chairman le Secretary ding phondo na ananei ta na hi Kangpo pi Town Committee by law article number 6I dungzuya KTC member dia kilengdo ho kilungtu ta a kinil bautam be hel a ji thoa District Council Administration SHADC Kangpo pi a lekha api dungzui uvin James Doja Pau ho kip CEO SHADC Kangpo pi in KTC Chairman din Seilam Singsit chule KTC Secretary din Lalkhulen Singsit phondo na ananei tai hichi tol honchun ahung hlungding thatun April ni sim 1 le KTC member dia thakaw ni sim 25 nia mi pin anaki lengdo hoto ama ho sungma ma a tunia KTC Chairman le Secretary dia kilengdo te ni zawna a conference hall SHADC Kangpo pi mun a jingka alam nidan 11:30 le kiha sil na kitip na word of affirmation chule mopo ki khut khel na anei diu a hitai hichikin go na hi KTC Chairman Luipa le Secretary Luipa injong pan ala ading het sa na 9 KTC member election 2025 a returning officer chule additional CEO jong hi chinu kipgen in het sa na ananei jin a hi het be ding khat chu KTC member dia mi pin a hlen do cheng si u hin executive committee a hilo le sub committee a sim over approval ding a district council a agang theipe na api lu dingu a hi center government in job card ni khotha 2.7 a khangding in a seje hichin khotha hi tu kum tha April 1 2025 apan khangding a hi ei hola a hi dangka chiang som ni la in khangzo ding in gincha na hi India state sunga jong job card ni khotha akibangpun Punjab Meghalaya Rajasthan Hyderabad la hon job card ni khotha hi 7% in khansa ding ti a hi Hyderabad na job card ni khotha tampe na ni khat na chiangzali a hi ati Manipur state adangdang state phabe ma hi job card ni khotha hlom na pen a hi ipi hi le scheduled tribe area le mi samte gama hi job card thakun ni khotha 150 sung hung hikit mai thei a hi